Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed that a U.S. F-18 fighter jet crashed into the Indian Ocean. Igihugu cya Iran kiri kurasa gituritse ibirindiro byose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye ku mugabane w'isi, muri Aziya, Uburayi no mu nyanja y'Ubuhinde, aho imbaraga z'intambara ziri kwiyongera. Intambara ikomeje gututumba hagati y'ibihugu byijanditse mu ntambara, Isiraheli, Iran na Amerika. Aho Amerika yatangije intambara ku mugaragaro kuri Iran, ubu isi yose yikanze kubera uburyo iki gitero gishobora guhindura ishusho y'umutekano w'isi n'imbaraga z'igisirikare ku mugabane wose. Kugeza ubu Iran ikomeje kwihorera yihagararaho ku buryo bwayo, yanga agasuzuguro k'ubutegetsi bwabo yita Amerika ndetse n'abayishyigikiye, ivuga ko isi itayoborwa n'igihugu kimwe, ahubwo ari ihuriro ry'imbaraga zitandukanye zishingiye ku bukungu, politiki n'intwaro hagati y'ibihugu bitandukanye. Hano umuntu ashobora kwibaza ati, ibi Iran iri gukora ntizabyishyurira igiciro kinini? Ese ko ikomeje kugaba ibitero ku bihugu byinshi birimo ibirindiro bya Amerika, ibyo bihugu ntibizajya mu mubano utari mwiza hagati ya Iran? Munyemerere tugaruke ku birindiro bivugwa ko Iran yarasheho bikomeye, ndetse n'ingaruka zishobora kuba ku gihugu cya Iran nyuma y'ibi bitero n'intambara bihanganyemo. Stay tuned. Igitero cya mbere Iran yagabye nicyo ku birindiro by'Ubwongereza na Amerika, cyabaye muri Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Iran yagabye igitero cyiswe saturation attack, aho yarashe misile nyinshi icyarimwe mu cyerekezo kimwe. Ibi babikoze kugira ngo ijijishe systeme z'ubwirinzi za Amerika zishinzwe guhanura misile zose zikiri mu kirere, zitwa THAAD na Patriot Defense. Ibirindiro bikomeye bya Amerika n'Ubwongereza biherereye ku kirwa cyitwa Diego Garcia. Ni ikirwa kinini kiri hagati mu nyanja ya Indian Ocean cyangwa se mu nyanja y'Ubuhinde. Ni Iran yagabye igitero simusiga cyangwa se misile nyinshi mu kirere. Intego nyamukuru yari ugusenya ndetse no gukuraho ibikorwa remezo by'itumanaho n'ububiko bwa benzine bw'indege z'intambara ziri kuri iki kirwa. Ibi birindiro bikaba ari bimwe mu ngenzi cyane kuri Amerika n'Ubwongereza, kuko bifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane. Ni Amerika ibika indege nini cyane z'intambara zishobora gutwara ibi bibombe bya kirimbuzi, B-51 Flying Fortress na B-2 Split Bombers. Ibi birindiro bituma Amerika ishobora kugenzura inyanja y'Ubuhinde, Uburasirazuba bwo hagati na Afurika y'Uburasirazuba batarinze guhagarara ahandi cyangwa se mu bice bitandukanye. Iki gitero Iran yagabye kuri Amerika cyakozwe nyuma y'ubushotoranyi Amerika yakoze irasa ku birindiro bya Iran, bavuga ko ariho hakorerwamo ibisasu kirimbuzi. Maze Iran itangaza ko iki gitero cyo cyari kigamije kwereka ko Amerika nta hantu na hamwe ku isi uburinzi bwayo budashobora kugerwamo na misile za kure. Kuko Iran yakoresheje misile yo mu bwoko bwa hypersonic yitwa Fatah-2 mu kurasa ibirindiro biri mu nyanja y'Ubuhinde, ndetse ikoresha misile ya kure cyane yitwa Kurohamashiri 4 izwi nka Kaibal. Izi misile zishobora kugena intera iri hagati ya kilometero 3500 na kilometero 4000 mu kirere bitewe n'uburemere bwazo. Icyizere cyazo kiri mu kuvuduka, kuko zigena inshuro 10 cyangwa se 15 kuruta umuvuduko w'ijwi cyangwa se urusaku. Bivuze ko zihindura icyerekezo mu kirere kugira ngo uburinzi bwa Amerika butazirasa byoroshye. Igitero Iran yagabye ku birindiro bya Diego Garcia biri mu nyanja y'Ubuhinde nicyo cyabaye icya mbere cya kure Iran yagerageje mu mateka yayo, kuko iki kirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde kiri ku ntera ya kilometero 3500 na kilometero 4000 uvuye ku nkombe za Iran. Ibi bitandukanye n'ibirindiro bya Amerika biri muri Isiraheli cyangwa se mu bihugu by'Abarabu, Kuwait ndetse na Bahrain, biri ku ntera ya kilometero 1000 kugeza kuri kilometero 1600 gusa. Hano imwe muri misile bakoresheje ku rwego rwo hejuru igura $1 miliyoni y'amadolari y'Amerika. Gusa nubwo zihenze, Iran niyizikorera mu gihugu imbere local production, bityo ikaba ishobora kurasa nyinshi icyarimwe kugira ngo inyeganyeze uburinzi bwa Amerika buhenze cyane. Gusa amakuru aturuka muri Iran avuga ko baharashe kandi misile zageze ku ntego nyamukuru. Ariko Amerika n'Ubwongereza batangaje ko systeme zabo z'ubwirinzi zidasanzwe zahagaritse misile nyinshi za Iran. Gusa raporo z'ubutasi zigenga zerekanye ko hari ibisigazwa bya misile n'ibitero bimwe na bimwe byageze ku butaka, bigashwanyuza bimwe mu bice by'ikibuga cy'indege ndetse n'ububiko bw'ibirindiro bya Amerika n'Ubwongereza. Kugeza ubu iki kirwa USA imbere bagifataga nk'ahantu hadashobora kugira misile byoroshye, kuko niho Amerika ibika indege nini z'intambara za B-52 na B-2 zitegura gutera Iran. Rero kuba Iran yarashoboye kuhageza misile byerekanye ko uburinzi bwa Amerika n'Ubwongereza bufite icyuho, kandi ko Iran ifite ikoranabuhanga ryo kurasa kure cyane y'akarere k'Uburasirazuba bwo hagati mu buryo bworoshye cyane. Kugeza ubu amakuru avugwa nuko iki gitero kugeza ubu cyatumye Amerika yimura zimwe mu ndege zayo z'intambara mu nyanja y'Ubuhinde ya Diego Garcia izerekeza mu birindiro bya Australia kugira ngo zibe kure y'aho misile za Iran zigera. Aha niho wasanga Amerika n'Ubwongereza nubwo bikomeye baratinye misile za Iran. Ibi kandi byatumye ibiciro by'ubwishingizi bw'amato shipping insurance mu nyanja y'Ubuhinde bizamuka cyane, kuko byagaragaye ko inzira z'ubucuruzi nazo zishobora kwibasirwa muri iyi ntambara. Kandi nanone muri Werurwe muri uyu mwaka wa 2026 Iran yagabye igitero simusiga ku birindiro bya Amerika muri Turukiya,
cyabaye kimwe mu bice bikomeye by'intambara kuko Turukiya iri mu muryango wa NATO. Ibi bikaba byarazamuye ubushyamirane ku rwego rw'isi. Iki gitero cyabaye mu ntangiriro za Werurwe, kigabwa ku birindiro by'indege bya Turukiya mu majyepfo ya Turukiya. Iran yavuze ko iki gitero cyari kigamije guhagarika indege za Amerika n'iz'ubutasi zihagurukira kuri ibi birindiro zijya kurasa muri Iran cyangwa se mu gufasha Isiraheli. Iran yashaka kwerekana ko nubwo Turukiya ari inshuti yayo mu buryo bumwe cyangwa se butandukanye, ariko itazihanganira ko ubutaka bwayo bukoreshwa mu kuyitera. Ndetse Iran yakoresheje misiri zo mu bwoko bwa ballistic na hypersonic ziremereye cyane zitwa Laservan. Izi misiri zizwiho kugena umuvuduko ku by'inshuro 13 w'ijwi rigenderaho, bitewe n'uko ibirindiro birinzwe na systeme za Patriot ndetse na S-400 za Turukiya yakuye mu Burusiya. Iran yarashe misiri nyinshi icyarimwe kugira ngo imenere n'ishobore kugera ku ntego. Raporo zivuga ko misiri zimwe zageze mu bubiko bw'intwaro n'aho indege bazishyira. Kuko intera iri hagati y'uburengerazuba bwa Iran n'ibirindiro bya Turukiya nk'ibirometero 1000 kugeza ku 1200 gusa. Iyi ntera ni ngufi cyane ugereranyije n'aho ibirindiro bya Amerika n'Ubwongereza biri mu nyanja y'Ubuhinde. Rero bivuze ko misiri zagera mu gihe kitarenze iminota 6 kugeza ku 8. Igiciro cya misiri imwe muri uru rwego rw'ikoranabuhanga riri hejuru, ibarirwa muri miliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika. Kuko ibirindiro bya Amerika muri Turukiya ni bimwe mu birindiro bya mbere bikomeye Amerika ifite mu burasirazuba bwo hagati n'Uburayi. Niho Amerika ibika bimwe mu bibombe byayo bya kirimbuzi bya B-61 nuclear bombs ndetse n'indege z'intambara zigezweho. Ibi birindiro bifasha Amerika kugenzura ikirere cya Syria, Iraq n'uburasirazuba bwo mu majyepfo. Kubera nirashoboye kuhageza misiri byateye ubwoba bukomeye umuryango wa NATO, kuko bifatwa nko gutangiza intambara yeruye kuri uwo muryango wose. Iki gitero cyashyize Turukiya mu kaga gakomeye, kuko igomba guhitamo hagati yo kurwana kuri Amerika nk'umuryango wa NATO cyangwa se gukomeza umubano wayo na Iran. Kugeza ubu Turukiya yasabye agahenge mu majyaruguru, ariko Amerika yo yahise irasa mu mijyi ya Iran ikomeye yegereye umupaka wa Turukiya. Ibi byatumye ibiciro by'ingufu n'ubucuruzi mu karere bihinduka cyane, kuko Turukiya ari inzira y'ingenzi ihuza Aziya n'Uburayi mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Dore ko n'abahanga mu bya politiki mpuzamahanga bakunze kugaragaza bavuga ko imbaraga za Amerika USA zitacyubatse nk'uko byari bimeze mu myaka y'1990 cyangwa se muri 2000. Dore ko na Iran ivuga ko Amerika itagifite ubuhangange bwihariye mu mbaraga za gisirikare, itekereza ko nta bandi babufite military monopoly mu kirere. Kera systeme z'uburinzi bwa Amerika nka Patriot benshi bazifata nk'izidashobora kumenwa, ariko Iran yerekanye ko misiri zayo za hypersonic afata ishobora kuzirenga zikarasa kuri Amerika. Ibi bituma imbaraga za Amerika zitinyisha ibindi bihugu zigabanuka, kuko ibihugu nka Iran, Ubushinwa n'Uburusiya bifite intwaro Amerika idashobora guhagarika mu buryo bworoshye. Kuko urebye mu myaka 30 ishize Amerika niyo yonyine yayoboraga isi. None Iran ivuga ko isi yahindutse, aho Ubushinwa bwamaze kugira imbaraga mu bukungu n'igisirikare, naho Uburusiya bukaba bwarerekanye ko bushobora guhangana na NATO muri Ukraine. Ibi bituma Amerika itagishobora gufatira ibyemezo isi yose mu buryo bworoshye nka mbere, kuko ibihugu nka Iran ubu bifite inshuti zishyigikiye mu buryo bw'amafaranga n'intwaro, bigatuma ibihano bya Amerika bitagira ingaruka zikomeye nka mbere. Iran ikunze kugaragaza ko Amerika yacitse intege kubera amacakubiri ya politiki y'imbere mu gihugu hagati y'abarepublikani n'abademokrate. Ikomeza ivuga ko Amerika iri gusenyukira imbere bitewe n'imyenda y'igihugu ikabije ifite. Ibi bituma Amerika itagira imbaraga zo gutangiza intambara ndende long term grand wars nk'iza Iraq cyangwa se Afghanistan, kuko abaturage bayo batabyemera. Kimwe mu byatumaga Amerika ibikomeye n'imbaraga z'idovize y'idolari. Rero Iran, Ubushinwa n'Uburusiya biri gukora uko bishoboye kugira ngo bikureho idolari mu bucuruzi bw'ibitoro cyangwa se peteroli. Iran ivuga ko niba idolari ritagikoreshwa cyane, Amerika itazashobora gushyiraho ibihano ku bukungu ngo ihambire ibindi bihugu, bityo imbaraga zayo zikaba zirimo ziragabanuka ugereranyije na kera cyangwa se no mu bihe bya mbere. Dore ingaruka zizabaho nyuma y'iyi ntambara ya 2026 kuri Iran. Nubwo yabihagaze uyu munsi, Iran izaba yarashegeshwe kandi yarazungujwe mu buryo bukomeye, kandi igiye kugira ingaruka zikomeye mu myaka 10 iri imbere. Icyambere kizabaho no gusenyuka burundu k'ubukungu n'ifaranga, kuko urebye muri iki gihe Iran isigaye ifite ifaranga rita agaciro buri munsi kubera gufungwa no guhagarikwa kugurisha essence. Leta ntabwo igifite amafaranga ava mu mahanga yinjira muri Iran, bivuze ngo ifaranga ryabo rizahananuka ku gihombo gikomeye cyane, bitume gushyira ibiribwa n'imiti ku isoko biba ikibazo cy'ingutu, bigatuma ubukene bwiyongera cyane mu baturage boroheje. Ibi bizatera benshi kuva mu gihugu bakajya mu bindi bihugu, bega hazaba habimukira benshi, kandi hazabaho gusenyerwa ibikorwa remezo by'ingufu. Ibitero bya Amerika na Isiraheli byibanze ku nganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli, amashanyarazi n'inganda za gazi. Rero gusana ibi bikorwa bizatwara amamiliyari y'amadolari Iran idafite. Ibi bivuze ko Iran izamara igihe kirekire ifite ibibazo by'amashanyarazi n'ibitoro bicimbere mu gihugu, bigahagarika n'izindi nganda nto zari zisigaye zikora.
ndetse nyuma yo kurasa ibirindiro bya NATO muri Turukiya no mu birindiro bya Amerika n'Ubwongereza muri Diego Garcia mu nyanja y'Ubuhinde, Iran ifatwa nk'igihugu cy'iterabwoba ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bizatuma ifatirwa ibihano ku butaka, ikirere n'inyanja mu gihe kirekire. Inshuti zayo nk'Ubushinwa n'Uburusiya bishobora kugabanya ubufatanye nayo kugira ngo bitazagerwaho n'ingaruka z'ibihano bya Amerika. Ndetse bahagaritse burundu umugambi w'ibikorwa ry'intwaro kirimbuzi nuclear program za Iran. Israel na Amerika byakoresheje intambara mu kurasa no gusenya burundu ibigo by'ubushakashatsi bya kirimbuzi bya Iran. Ibi bivuze ko Iran isubiye inyuma imyaka irenga 20 mu bijyanye n'ubushobozi bwa kirimbuzi, bityo imbaraga zayo zo gutenyisha amahanga nuclear deterrence zikaba zirangiye muri ubu buryo. Mbega intambara izasiga leta ya Iran ifite intege nkeya mu buryo bw'amafaranga n'igisirikare. Ibi bishobora gutuma imitwe y'intagondwa urwanya ubutegetsi cyangwa se andi matsinda runaka abyutse umutwe bagatangiza intambara z'imbere mu gihugu. Ibi bishobora no kugeza ku gukuraho ubutegetsi buriho, regime change, iyo igisirikare cya Revolution Guard kidashoboye gukomeza kubagenzura. Ifaranga rya Iran ryatangiye guta agaciro ku buryo ritagikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga. Ibi byatumye Iran itakaza ubushobozi bwo kugura ikintu icyo ari cyo cyose hanze, kuko idashobora gutanga ifaranga ryayo ngo babavunjire mu madolari. Bivuze ngo Amerika irabafite ahantu hose, ko mu gucuruza no kugurisha igitoro ku rwego rw'isi bizajya bibahenda kuruta uko byari bisanzwe. Hano ahubwo idolari rya Amerika ryarushijeho gukomera, bituma ibihugu byose byari bifite imyenda mu madolari cyangwa se byatumizaga ibintu hanze, harimo n'ibyo muri Afurika, bihura n'izamuka rikaze ry'ibiciro. Nyuma y'ibi bitero, amahanga yashyizeho uburyo bukaze bwo guhagarika Iran kongera kugura intwari izo arizo zose, Global Arms Embargo. Ibi bivuze ko Iran itagishobora kugura indege z'intambara, ibifaru systeme z'ubwirinzi bw'ikirere bishya, kandi hashyizweho gusa guhagarika intwaro zuzuye, ahubwo n'ibice byazo spare parts byarahagaritswe, bituma izo Iran yari isanganywe zitangira gusaza no kutabasha gukora grounded, kuko idashobora kuzisana. Iran yakuye burundu mu buryo bwo kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho nka microchips na semiconductors n'ibyuma bikoreshwa mu nganda industrial machine. Ibi bikoresho nibyo byafashaga Iran gukora misile zayo zigezweho z'ubwirinzi, ko bitakibasha kubibona ku isoko rya kure cyangwa se rya magendo. Bivuze ko idashobora gusimbuza misile yarashe muri iyi ntambara, bigatuma ubushobozi bwayo bwa gisirikare bugenda bugabanuka ko iminsi igenda ishira. Ingaruka ikomeye nuko igihugu cyangwa se ikigo cy'ubucuruzi cyaba inshuti na Iran, ko mu Bushinwa cyangwa se Uburusiya kizagerageza guha intwaro cyangwa se ibikoresho Iran, kizahita gifatirwa ibihano bikomeye na Amerika. Ibi bizatuma inshuti za Iran zikuraho amaso kugira ngo zidatakaza isoko rya Amerika n'Uburayi, maze basiga Iran yonyine mu mwijima w'ubukungu n'umutekano w'isi kubera ingaruka z'intambara. Ese umaze kumva ibitero bikomeye byose Iran ikomeje kugaba kuri Amerika, cyane cyane ku birindiro byayo bitandukanye biri mu bihugu binyuranye, ndetse n'ingaruka zizayigeraho, izaba iz'ubukungu, iz'iterambere n'ubwirinzi bw'igihugu n'ibindi. Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi wakunze ibyo dukora kandi like, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe.